Iau te masalo o le tolu lei le nei o vai aso talu ona le tu yeses tātou pulu kalama whātatano tu ai fōi po sa podcast tu ina tu tu. Ono nisio tu langa fōi ma ia peta ui o whaamlavi whaale ainga fōi po tutu o ngia whaale ainga. Sa le maalo fia. Ia safa pea sa ona awa ia tu ai fōi. Ono tūlanga fōi o le fia moli mawina fōi o nisi fōi o tamu whainga whanau. E tu sai fōi maala tu ngāluenga sa lo ngālue ai. Ai ave ia nei taimi o te wha tālo whatua i lo tōpa ia malo pone malu. O whea lava sa moa lo o e ala ala mai ai. I te tono si o tatu atu nuu le ngata i Samoa tu te o tasi au Samoa, Mbika Samoa territory. Samoa lo ala i New Zealand, Australia. O te tonu lava i nei Amerika mea o lo whai atu aila po Kalama i Layton, Utah. O te tuina atu le whata lofo mano lima, ino au. Tato lulu whatasi ma sula le lofo tato tama whale lang. Lana tau singa mo lo toso i foma lo ina. Ia masio nei olo vai. Ia le tolu vai asana te anei. Ia sa tele lava ina iai ni nai lungalu. La lofo i o tu langa o le mai. Mati ngā o le tino. Sa mātou drive, pe travel o a ole. O si o tō lua, se a fina na tua. Mat whanau wite tō todo grandchildren. Sa mātou o i la lo i El Paso, Texas. I le base ala United States Army ka o Fort Bliss. E moli mawina le tūlanga foi o le promotion po o le si tia fo le tūlanga se tasi o tali o lo tono le malo tau tua tono mai ngā awa le ami a le malo tele o United States of America. Ia sa mātou drive pe sa mātou whaongaina se le tā vale fo i malanga i le lo. Ia sa fai maalia tu lava i lunga o da wala. Ma wale mea mo moe ai se motel. Ia tu whaua o lesi aso ma ta whaua tua. Ia nai ta whaonga pe lua aso anu matu ta vali whatoa tau lu. Ia o matu toi fo i mai. Ia sui le a wala sa matu o mai sao lava i lunga. E pasia ia New Mexico, Colorado, se tau ma Utah. Tau no mai ai e tu sa marshuto su fai tu la. Au le vela na sa fai e lama fo isi. Tau no mai fo ia wa fai fo isi. Si fa mai fo se tu lo. Ia ma nisi tu langa fo mai. Ale ngata fo lina. Sa ia nisi fo vaenga le system le ono fa ngai na nei taimi sa fa tatali ia si o atari sau na te peo na wha tulai ma wha tulanga ina tulanga uma ina mwhaina whai atua i se tātou podcast. Ai o le umi sa tātou talananga pauli mea lo fia wha pai malu atu, wha tālo wha atu. Ao sina o le atu no i ta maa na tina mātu tua o le atu no. Tupu mai e whea lava le o ngā sami o le o ngā lalulangi o lawili ele o le atu nu o lo tau papa o mou tau alalai. Ia tu ngā tua whata lofo ma la whaftari atu. Whioi o le atua,
ua inga Salevi i na whawhiangainga maa whaupenga. Whea lava le whatawhai tau langa loo enu. Au nai le tau suina le ipu o whaotanga. Whawhitai mua la o tōna luanga. Whata alofa atu fo inisi maise o leo tana vau. Mwhai una i A7 no whapitua mwhai una lato whanongalonga me nei polo kalama. Ia whawhitai mua lea noa. Ai o te whawhitai whapitoa tu lawa se tasi o uso whasale lau sunga ia Andrew Sua se tu lou lava le tele o Swafa. Taulangi fōi o ainga malu o pa ia mausa. Ai pi lava nei o Swafa i o te tano atu ai. O ai o te whāna mo ina lava le tele taimi ia pe whono maini si o le lau whānau pe awa vai latu polo kalama lo e whātalo whango e pēa ma sai foi nifsile te o pe istu langa whale tono no whaisi lewa ele te o na ngona foi le leo i lunga o le nei whasalu lau ai o te whape atu mo i lātou foi mwhaina mōle nea wanoa ai lātou o te tuina atu foi mo o recommendinga foi na i autou siasi foi i le alata a le tifai moana. Le po kalama ta o la langa lofa. Lo wha salawina tu pe mai la song fua i le taulas for rain. But I also believe that it's pre-recorded pe sao au soa i le tu lang. O te le tauina tu last time i whapitoa tu ina tu ai ia po kalama ale nei uso ai le mate le feiloa ia ma le masunga ia so ana ulunga lavo nei tu langa fa pende e o mafai ai foi ona na o fa malom fa ftai tu foi wa o ia foi le o ona advertising atu foi so i tu sai foi mala foi polo kalama Island and Iron a veteran state e tu na tuela o pa maloma fa ftai le uso e fisi uso lea whasa lau te vai atu whaema ko mengi mai lea kauangi o Musa. I believe he lives in Malaysia, within maybe around Singapore area. Le vai lea whaftai lava Musa, mangaia poro kalama. Ia, o tu lou foi pe wharu whai atu o no o suafolo whaonga ina mai nua poro kalama lea fo ua. Or nicknames that have been used in your programs. O le foi la wo ta mo fai ta fa pu pena nei te wo ta se ina foi o swafa. But ia foi o ainga ma la fanga ma la tunu o lo fa so fai nai o to. Ai fa tai la va da sia si mai malang la mai fo. Ta mo fai ia fai la pito la au ina ia fa pe o na so ni foi se a wala fai o na tu. It's so sunny at right. So Moose, Malaysia, thank you very much. E te le tala no at o te no le telo me lo tupu ni vai taimi nei a te le la fiafi nei. E le pēno fatu le umisi tatu tala no. Ai o te tala no atu fa pēa ona o le mea sa lai o na matu malanga i lo Texas. O si amatama le po le limatua le o mawhana o tō i te tonu le andi. O lana sa maoe mori mawina mana oe e pine lona e ona matua ia e omo lona tina e langa o lana whailonga le asasi tia ia o le as a major in the United States Army. O le ala sa o ai mawhatau nuina. Ai a le tui nātu la sa whamatalanga i le velea. E iei nisi o mea o te whietartan noa tu ai ia te autou. Tu sai fo le vāo tātou whanau wai o se mea fo ina whate ia i telefoi ma umartina.
o mea nasa whaia ina mātua o na mātua fo'i mai I lunga I nei I mea lo whamautu mai ai I Layton, Utah, up north. Ai, la nai minuti pe tolu la tau matamata mai iska mai film lea I le whapinge inga o le si o watari I lea lo mai ngoa o tau maloto aira to. Le sa whapea pinaina na rank o le SMH in the United States Army. Ia, e tangai mai loa. Please take your seats. Do I need to direct you, Mark, sir? G6, Colonel Nolan, G6, the first honor. Hey, I have the absolute pleasure to promote the Major Tu'ua. So I apologize. Hawaiian-based, so I appreciate his family being here, but I'm not going to introduce you. If you could just go ahead and say your name, because I don't want to jack your names up. That's okay. Ene Salute. Ene and Salute. Salute. All right. Hey, appreciate you coming down and spending the time and allowing me to witness. We get to promote one of our own. To answer the call of the Army is some very rare do. And to do it well is even rarer, right? Top 10%, top 1% make it this far. The only reward in the Army for good work is more work, right? And so if we use that standards for excellence, you have an idea, right? So we have this thing called CSL, Command Select Time. It's your KD, your career development time in the Army. And as a company commander, he did 32 months of KD time. That is something else, right? People are fighting for that KD time. They heaped it on him because he did such a great job, and he rose the KD. So I know he did some time in Japan, tough assignment, but he did have to do 2 consecutive tours in Kuwait, which is alone and unafraid out there doing the great things for the United States Army. And he did it as a KD time, moving that path forward. And as a reward, we got more work coming down here to 180, which is not easy, right? So he has done nothing but the best things, and he's rose to those occasions, and it shows today as he's being promoted to Major. That is a tough assignment. So everybody makes lieutenant. Everybody makes first lieutenant. You really have to just not mess up to make it past that. Captain, pretty close as well. But major, that's the one. That's the main cutting point. Hardest job in the Army is being a major. And I have every hope that you're going to do just fine. So I appreciate selecting me to come here for you. And congratulations. Attention to orders. The President of the United States, acting upon the recommendation of the Secretary of the Army, has placed special trust and confidence in the patriotism, integrity, and abilities of Major Tu'ua. In view of these special qualities and his demonstrated potential to serve in the next higher grade, Captain Tu'ua is promoted to the rank of Major in the United States Army, effective first day of February 2026 by order of the Secretary of the Army.
At ease. Round of applause. As with all promotions to officers, we always say our oath to the Constitution of the United States. So please remain standing at attention for the oath. Group attention. Raise your right hand. I state your name. I appointed to the Major in the United States Army. I, Tamoto Arato, have been appointed a Major in the United States Army. I do solemnly swear I do solemnly swear that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States against all enemies, against all enemies, foreign and domestic. foreign and domestic. I will bear true faith That I will bear true faith and allegiance to the same. and allegiance to the same. I take this obligation freely, I take this obligation freely, without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. Right? That I will well and faithfully That I will well and faithfully discharge the duties of the office discharge the duties of the office in which I am about to enter. and on which I am about to enter. So help me God. So help me God. We'll post colors, and then I'll let you say some last remarks. Case colors. At ease. Floor is yours. All right. Hey, team. First of all, thanks for being here. I'm just grateful. All of you here in this room mean a lot to me. So a few things I just want to throw out there. First, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ and my Heavenly Father for giving me this opportunity to grow and to become the man that I was crafted here to be. Also, he is also my mentor. A lot of the principles of faith, knowledge, and power comes from his mentorship. Second, I just want to shout out to my family, my friends. Shout out to my mom and my dad, and my sister and my youngest, my little ones over there, for coming out all the way down here from Utah. My dad is a retired Marine Corps vet of 20 years. Another leader in my eyes. He's one of the biggest inspirations of why I joined. Moving forward to my mom, I got my nurturing side, where I crafted how to take care of soldiers. My mom. So I want to say I love you. Thank you so much for raising all 6 of us while Dad was deployed during his time in those battles during the Cold War. And number third, I just want to thank my G6 team. So Lieutenant Colonel Nolan, Sergeant Major Corbett, my brothers, Major Dirks, Major McHenry, and have one that's not here. His name is Major Theodore Mansfield. All of you guys have been so patient with me, helping me with where I'm at right now. I've been in the Army for a total of 16 years, and I love the Army. The Army has blessed me and my family. Speaking about family, I'm from Hawaii. So for those of you who are very familiar with the movie Lilo and Stitch. So the word is ohana. Ohana. So ohana means family. So in this generation, there's 3 families that I created. It's the one that you were born with. Second is the one that you create. And third is the one that you're part of, this grand organization. When I came down here from Kuwait, I was still in 1st Brigade. There's 2 big words that are right there on the big building. And those 2 words are readiness first. Readiness first. So when it comes to maintaining the standards of excellence, it is up to us as leaders. If we're trying to hold each other accountable, we have to hold ourselves accountable. The other 2-word quote that I remember, Corporal Chief of Staff, I think his name is retired General McConville. He coined the term people first.
So people first, and you got readiness first. Both of them go hand in hand. So my main takeaway when it comes to accountability, people first, readiness first, they both go together. If readiness goes down, if we take too much care of people sometimes, we become people pleasers, sometimes readiness goes down. There's no discipline in there. Sometimes we take care of readiness so much that people go down. You always have to have that balance. I'm grateful to have you as part of my family. Shout out to some of the old folks. I see Bo Ridley, first sergeant, master sergeant, soon to be sergeant Colonel, who came to support me out here. He was my first sergeant when I was a recruiting company commander, and so my family and friends to my G6 family. Thank you all so much for being here, to being supportive. Right now, my time's coming to an end. I'm currently in the midst of getting out of the military. But other than that, those are my main takeaways. You guys have my love, my aloha, and respect. Very first. Thank you. Please come congratulate the Army's newest major. So over there in the corner, we got some refreshments and some so please help yourselves. Slap him. You gotta slap his head. Gotta slap his head in the back. You want me to get beaten up? Huh? You want me to get beaten up? World star. You slap me. Are you like you always introduce my parents, but I'm just in the background. Okay, I just the babysitter. He forgot who you were? Yeah. The last one. Let them go. Oh, what is this? So, salud. Some video right now. Can I get my family up here real quick for some photos? O tau sila la ia o le men fate ia mo ia sa le ifai fa se formation po se tulang fa pe me masani ai le ifai no se formation telefone se unit asa faia wana o la to la wana wala au lia le ri nei lata ia te ia e fa pe ono malanga atu le langa ceremony ma ua ma fan ia nisi fan nau sa matu ia le ngata foi leo nisi foi o na wo ma ni ona a inga fai foi la loi Dallas, Texas. I mean El Paso, Texas. Sa vala dia ila to ia manisi foi o ana o vaenga le ami ia malang le commander la to unit the lieutenant colonel sa faile sa pu fa man faile ia le sauning sa to facility fa pe ai sa o pe o fai fa di no lido fa pe promotion le di o le mela le o te fita tan no atua ia tato mai sa tato matua o le whainga o le maa uwha na o sei tu lou lava, i lato tupu ale. O no mātou o tangato le kare sia spiritual o pa i o asana tai. Iei foi a mātou lui tu inatu I whanau or goals that we expect them to achieve at certain time of their lives. O le kou momo lava i a whaau uile high school. Lona lua. Servially,
le mission po le alu i mission na lua tausaga pea faapea o se alii ae 10 masina pea fai o Estamaitaʻi. Ona maeʻa mai loa lea o mea nei elu ia e lē i la'u le māua lea faigamaiga a maeʻa loa mea ia e loa pule lo tangata ia e lē te fa'atonua atu e a'u ma tou tinā ni mea e fai ia te outou ma mea kokio e fai. Pau lava lenei o fautuaga e tuuina atu ina ia pursuit tou a'oaʻoga o galuega o lea lava mea tou te iloa manuele lumanai ia fa'apea ona fai. Ia mai le whānaua to'ono to'olimo i latou sa faimalaga atu fa'ataunuina le serviga o misiona i tono o le sia matou kalesia o le limatua lea sa serve i le lō lava i Texas, Mexico i le gagana Spanish o le isia li sa serve i South Africa around Johannesburg mission. He speaks like little Portuguese and especially Africana. O lesi ma teine tamaitaʻi sa serving El Salvador speak fluent Spanish. Ia malesi sa malesi male toʻulua la aiti o le masaga o le tama ma le teine. O le sisa serve i lunga i Washington State ma te maitai non trofina sa serve i East Houston Texas Mission la tona o le si la mateine matua e pito le una matua le tono le an fili la manga ia la le aisa na alu se mission ai sawa ma ia la to i le workforce o ngaruenga ma tulaga foʻi o te faiai o le mela na saiela nia fuafua. Ia o le mea lae faela o tala ua tofu lawa tagata i malanei filifiliga mese i latou ia ua uma mai a latou misiona fa'aoʻu foʻi ia oma ia mai falaia ua pasua o latou kulisi mo ni degrees ma tulaga fa'apena ia iai foi nisi e fa'alefiafia kele fo'i i tono potu a'oga ua lava ai le ao ia aua iai aua le pasulu ai ma fai foi lana ia pisinisi ma lo mena lo ola i nei siona ia aiga ma siona ia foi to'ulua. Ae o le li'i lea lea sa matou oe matou te asiasi ai le mulmauina o lana promotion. O se ali'i very independent now. Mea malava sa fa'atapulaʻina mai lona olaga. Sa ia faia lava ma le sistai, ma le faia ma le tulaga ina ia te loa fa'amatau ina fa'amalia ai a'u malo ma lona tinā po matou i matua. Ae lo telo tai o mea ia tele sa fai lava i luga ia ona nai fuafuaga leai sa'u se tonu o te fai atuina ai pe ma te fosi na ai o ia na ia faia se tulaga apea ia sa tautou ia i tonu le army. He was an enlisted for 5 years on a alole tonu o le po kalama le OTC and then he got his commission. So a total of 16 years served by tonu le army. Na umana onga ma tulaga fa'apena i tono le mālō mo tulaga officer sa lana kiuke muamua sa commander o le signal corps i tono o Okinawa mo le tausaga ato ona toe fo'i mai la ia a pea ona valauina ina ia pai o ia ma
one of the commanders or vice commander in the recruiting station in Kansas, Missouri. Ona mai alola ino na langa de lota sanga fo ina ona alole o ia 2 straight tours back to back in the Middle East. Ole tulanga la e whai atu ai lau. Ma umo moonga. Ia o maka foilile, just like any other proud Samoan parents. Looking for this man to become at least maybe a colonel or a football colonel as opposed to so forth. However, or at least 20 years in the military to learn from Vietnam. Ai na o mata watu ma sao ba ai le tulango ia ile promotion es lava le fight tone or the conference room on the Laco unit now. Ia na sao matarono of CC. Ia na leo le li ave o fati TM mata tano. Ona ia tu ina mai le tala fapia. Dad, I'm leaving the army. I'm getting out in maybe 1.5 to 2 months. Alo o maki o Peri. Sa fate ia telea. Sa auto mo failo. Tau se sue pe se ale meu. Ua tupuleli. Ai ina ua ai ina ua o maua le tonu lava le mafua anga. O le a le whaawa wina lana service. E kau i mawina los futa sanga pe siria kufo. Iowa. Whangata inga lana service. So he's still retired, but is medical retired. Sometimes whailo su. Ai o te lei mai loa sa iei se tu langa. Sa o iei le li ilea. Ile mea nao o na afia ilo mani fo mai pa mafau. Paule tala o te fia tu ina te ate o to ina I whaamotai la whaamtalanga ringa I le mea sātu. E maua tu e fo mai ma leo al maa no le lingea. Ua lunga o se awala lau papa ma wa lunga lava I lului, Texas. O la lata, se tu langa, o le puri leo. Whape o le kimo le pōs. Ai o me siri no whaftai. Ona o I lātou te maua se le anganga o le alofa. Sa lātou tiri mata ina ma lātou ilo alo yeseme o tupu le nei ali. Ma lākou li po ki inga le li nei. Ia sa whapea lonta muli ai a nisi fōi. Wa sa pe wa ai fōi le wa ese fōi le nanga lua I te tomo le. Ola nanga lua. Ia maa le mele nā o. O ia. Ina I te I ua. Mui ei nisi o I tātou te waai nei whanau o niusi o tō whawhinu. Lea sai whaile lato tau tua le māno. Ai pe I eni tūlanga fo I lea ua whaina o lato ma whopona o mea sawa I lato tūlanga sawa I lato. O oi fo ia ina ma lepe mo lato waina.
ma leanga i le wā whaaleunga li tulang whapena. O se mea sili na ana whainata o le avea o le avea o oe mastanata tau tua i tono le mālo. Wa lata ina o atu le finalizinga fo le la ainga i se whaamuta i le la ainga ma si o le tōlua. O ia fosta mai tai ni leitele. Ai ono tūlanga lava fo o ngā luenga ma tūlanga fo i whapena. Ia o le mawhai e fo i e si ona tōlua ona i nei tūlanga o le nofo tō tasi ni tūlanga whapena. Ma ia te au mlo tōlua ma la whanau. Pea na tamai tai sa maa ua fo i tama. Ma te le tua ia fo i o ia i le tūlanga wo ia e na whai a ua o mea nei sa o survive mai fo ia o ia mai malama lama le fo ia ia tinao se a whanau. Because I myself is a retired United States Marine after over 20 years of service. Don't know the United States Marine Corps. Wo ai fo i tūlanga i tupu i hainga ona o tūlanga whatu. Almato is ina ua a mata ona yengi tu le lor tūlanga whale tonu leo. O ke i lava o vai akunga i la whanau uma. Wawa i wai uma i o i la loi i Texas a. E alu lesi vai aso fo i mai alu aku lesi. E whakua wha mai o ka whau lo li la tō tuangane po la tō so a tō lua teini, tō lua teine ma tama e tō lua. Ma lesi mai ta no whai a inga ia woi. Ia nau tau masa pe i sea. Le ai foi ase se salta uma se ta. Ai whatoa au loa lava ina wo mai nei ia siom tō lua. Tal no mai leo. Ia ila na ia whiwhiringa malana wha. Ia sa mātou tal no whatasi. Ma io ina whatasi a whai lava o le sesi a wale whai ai. Tō whasesa o tanga. I le vāra le lai. Ai moa i sona tō while e mumtun whapena. Ia mena e tau wha. O mela le sa mātou ia ila lo. Sa mātou opena le tasi alua aso mātou tori. Foi mai. Ai te mātou atu loli mele. Ia sa mātou nofu. Fai mo lesi lo lua vai aso. Se i wawa ai wha lei tū langa o hei ui. Ai e whaafitai o lo iaina i o na ainga whai po ni nisi fōi. O whai lau mo na ainga. O la tau na i wana na ia lau mo na whale te le la e lo no fōi nei la loi. I ea paso. Ai i se a o ongo te whia tu i nātu i ai tātou mātu. Ina ia aoni o tātou puli tu wina i au langa o tātou whāna. E iei fo i taimi pi uka kaumu whai e fo i peika ko o ni FBI man ka sue. I le tau sue ino o meo tupu i tongu le whao. O whanau mō rātou taitoru. O i le se tūlanga. Ma mea e whale tonu ai o rātou mā hōwhau. Ma ua o atua i mawhau mai nisi o tūlanga i le tau lava. O no o i ese a inga i se tūlanga whanau. Whapoporuna se tala. O le me silina lei. O le a alu i tua o ia awa iai foila na ia fuwhanga po langa plan. When you step out of the military. If you can excuse my granddaughter's husband. Baby, open the door and go
go see daddy in front. Just, shh. I'm doing a recording, okay? You look. Ole tūlanga nā iai. Olo, no. O lana ngā luenga ma lana mea sa whaia o le Middle East. Sa ia wa o io se commission officer. Sa lato whetaui mai ni ka maiki o Pacific. Te mai whiki konga o po whea lava le me Kiripaki, Nauru, lato whetaui. O pēla o na ia whare o whai ma tangata fo i lea e fia o i eika mai ki pe kaimi malo lo ai. And because he's a United States Army officer, yeah, ke le level of privilege of ni kanako o officers of the Army, the United States Army. I la mea la to te maua e so soni te nata. And then he organized his own little group called Family or Coconut Family, or Family, or FAMILI, Fa'a mo I la I. O lana mea wholana o lea lo whaini le loi. Ka maiki umal Pacific. Leo i eini a inga i le lo le te tono le ani. I le loi a pasa po whea lau. E o mai lona whale po le weekend, po aso malo lo, po afi. Ino ta e whai ala ko whai. Ia wa whai mai ngā awa se pilofo. Na tu awa Samoa ai po le kawa fo. Ai na sa over ai fo i le mea sa ta iai fo i keika. I mea tūlanga o le iai no mamao i tau tōng i le tau tua whanmaro. Ai le sesi fo i le whape tati whamautu i eina i ainga fo i o te manatua fo i nāwe taimi e whai ngā ma ma lo longa fo le ma relax ai i o la to maota ma lao fo i lea i le ngata maua se tau mawha Samoa. Ia ai malo loi fo ma maka Steve tu langa mo whapena. O lana mela na leo lo whai nei o lo. Ma o le ngonga o lana podcast. Ka o le family, Coconut Family. Pea to fia siasi fo ia. Coconut Family with an I. There's no Y. Spell fa Samoa family. Masa Y. He has to get something occupied. Long ma fau ia me fai mas me fifi. So et tala no ale ne li e fa mo moi le lofa fo I si o to o le o mata na nga ia tula o vai se tula no le. O le big D o le la ai. Ya sa no my first my time. O nele o mana o ia ina ia fai i te sui o mata. Ai sa fi lava sa fa o not fa pele ni. Ne awo ma fale la o ma e lo fra ia te mo fai fa ia so soni ia. Tu langa meta se leni me fa pena. I so tu langa e mai seo. O tu langa fa mai po insurance me te me fa pena. Ia sa fa ia tu lava e lava me te iloa e kono mea mata tau tuina tuaino lau whaafitai whaino lau whaafitai ma lo nganga o le whaino ilo Salamo i tu saina. A wale tele nei mea aku give up here. E lo le fault of the soldier. It's not the soldier's fault. This is why they raise their hand. This is where they take the oath that they would, power for make a kukauki common man for democratic government. But there's no democracy como ole milkedi.
Yes, you still have to exercise your own your rights and but actually, if you don't follow orders, if you don't move, if you don't, then you have to answer up and take the or suffer the consequences that comes along with it. O le mea na, e o mai lava ia te au se fia tartano matu ina atu nei mata au whape nei. Ina i whapea o na ia turi matai fo e tātou, ai maisa tātou mātua. Ina ia aua nei. Ne iai se tūlanga. Tātou te tau mawhai e puli tu, or being dictatorship to our children's decision, because they are old enough. Iei foi mātua lo wa ai, lea tu no nei, sfuru walu loa kau sama ko mai kiki. Ia, ai, ole tala sa o ai, ele ko isa ia ma ko me mga ko mai kiki e whai. E whapena, ole tula fono, tono lea tu no nei, o Amerika. Ai, ole teimi pei ona tuina mele ele tu sai aga ko a o tau me tu sai mo na ama a o ama tu ai foi ele tu te sai te sai. However, iai lava le feeling sa loko ka mai kiki ia pe muri pe me o mo tu ina tu pe le ai. Ai anu wale va al ka mai kiki le wa maka o nga so le pas. Vai maka nga ngoko foi la le sa o le nei whānau. Toi mawhau whāwai tua, because their minds are still anchored back to the days that we raised them up until we let them or unleash them to the world. Ako kalanga whiwhiri, kala koe la ko whai lato whiwhiri sāwet. Au te tūnā toi whaape, au teimi nei, wo fia lava o no, wa machine o fia mo whaftai lea tua. O i la tau o e na sā la tau, o pole, o na se tūlanga e o, i ai whiwhiringa le di lea, i li pō lea, se manu, o le asili atu i whaano no le ai ai. Gana se tupu lea tūlanga i lea pō. Whawhetai ai la tau, whawhetai foi fō mai. Psychiatry and psychology, i ma fō mai la tau umalawa. Ngā lua whatas i le tamu whainga le mena o ia. Le ngata foi lea o lo ia. Sa involve umai i le case o le nei atali. Au whawhetai lea tua no nei tangata. Sa unia le la tau i tā leni mo uman wha o fuina i la tau. Lea o mariteimi nei. Ia. Aso umalawa vili mai le li asi mai po a mai ia le fo te ma te vili lava iai kakalmo iai tu langa whapena. Ai avatu le nei whamtalanga ina ia whai lea ma auto tūlanga fo i mawhau i lawa tanatai. E tu sai malana whianga iei fui, tātou mātu, mō tō walu mā tātou whanga. Au tele i tapunia tātou proklama le mea fiafi. O le au tō i tuinatu sesia tātou podcast le aso tai au. I ne stasio mea mtau tio lo tupu nei, si o kako nei palea south of the United States. Lea sa a mata malamatanga mo tuinatu fui nisi. I le taua lava leo fuala au fasai. Mole, I am fine. Please like, love, share, and comment, and especially subscribe. Subscribe when
when you have the opportunity, if you want to support my podcast, and please share it so that especially mga kakukangakam sa mo matutuan nisi fo yolo fa fainga tai fo ngana pertania ye u fa fainga kaya kai ai tama faila fo ya on i ongole ko la kumungi o tanga perka gia le faunga. I'm on Taimine. This is N.A. Orto, host of the Iron and Iron of a veteran stake. Soy fua and we semper fi. He looked good, more time, but he looked